Cochabamba Marcaruraki Purtayari, Uxatoquenaja, Sejip, Ucatja, organizaciones sociales, Ucabraki, instituciones, Acabinto, Toquinqui, la caja, Pescatunca, Pacalcone, Apanucuta, Hisk, Aguanacarua, Carlet, Chimpumpeja, Yanap, Aguayapjaraki. Servicio General de Identificación Personal, Uxamaraki, organizaciones sociales, Ucatja, instituciones, Acabinto, Marcatja, Pescatunca, Pacalcone, Haitanucuta, Hisk, Aguanacarua, Chimpuchurawimpeja, Pokawayapjaraki. Hemos procedido a coordinar. Achama, Amtam, Pisarantañatequeja, Acacentro, Toquen, Iritki, Ucatja, Sejip Departamental, Toquen Kirinacampiwa, Amtasi Guayaraki, Ucatja, Directora Nacional de Sejip, Toquen Akama Amtam Pisarantañatequeja, Aruski Pasi Guayarakiwa. Oportuno, ¿no? También se coordinó con la directora. Apanukuta Hisk Awawanakaja, Haniwa Kollasiwi Ukatja Yatika Wiruja, Hanchimpuneja, Urinja Atipka Nate, Ukatawa Akachimpuchuraweja, Waliwakiskiri Jupanakatakeja, Sasinawa, Kuyaka, Jubet Nicolás, Centro de Acogida Lluvia de Ángeles Toquetja, Arst Awayaraki. Que es un documento principal para cada uno de los niños, ¿no? Akachimpuchuraweja, Waliwakiskiriwa, Hisk Awawanakatakeja, Kunateja, Jupanakaroja, Yatecaña Utanakana, Ukatja, Ollasiña Utanakanwa, Maip Harake, Nanakaja, Mayuro Paxinakanja, Waliyakitawa, Katasip Hayata, Kunateja, Hisk Awawanakaja, Haniwa Chimpunakanip Kanate, Kunatej Kaukansa, Hisk Awawan Chimpupua, Kuna Loreña Takisa, Maip Harake.